irushanwa nk'uko bivuze dufite match ku wa kabiri na AS Kigali. Ni match tugiye kwitegura neza, izo match zose je na bagenzi banjye na staff muri rusange tugiye kuzitegura neza kugira ngo zidufashe haba muri shampiyona haba no mu yindi mikino ya Champions League tuzerekezamo. Yes, nongere mikaze mwese mwamaze kandi subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans. Channel y'imikino, channel inyuraho amakuru ya football by'umwihariko amakipe yani iwacu mu Rwanda ndetse n'i Burayi, Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi. Ndagushimiye wamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel, ndagushimiye wowe umfasha gusharinga izi video, ndagushimiye wowe dufatanya muri ibi bikorwa byose, by'umwihariko wowe mukunzi wa APR, wowe mukunzi wa APR FC ukomeza kunshigikira, ndetse nawe mukunzi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda, Africa, East Africa ndetse n'ahariho hose ku isi, ugerageza kuba wakumva video yanjye, wareba video yanjye, washaringa video yanjye. Mu by'ukuri uri uw'agaciro cyane, ndagushimiye. Shishikariza n'abandi rero kuba bakomeza gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo dukomeze tubana. Ubaye uri umukunzi wa APR FC ukaba utarakanda subscribe kuri YouTube channel, waba utubeshya, waba ubeshya abavandimwe bawe, kuko si byiza kubeshya abavandimwe. Bikunda abavandimwe urabibereka. Bano banjye mije gukubwira abantu ko mubakunda bagihari, kuko igihe bazaba barapfuye ni ibibazo, ni na bibi cyane kuba wajya kubibwira imva cyangwa wajya kuririra kumva uvuga ko runaka wamukundaga kandi mu gihe yari ariho nta kimenyetso na kimwe wigeze ukora cyamwereka ko umukunda. So turagarutse rero muri sport updates y'uyu munsi. APR FC ku munsi w'ejo yatsinze ikipe ya Power Dynamos ibitego 2-0, mu gihe mbere yaho hari habanje Leode yatsinzwe ibitego 3 ku gitego kimwe. Navuga ko ari ku busa kubera ko igitego Rayon Sport cyayitiriwe atari yo yagitsinze, kubera ko cyatsinzwe n'umudefanseri w'ikipe ya Yanga Africans. So rero hari indi mikino yabaye myinshi cyane ndibuze gukomozaho. Ikipe yo mu Burayi yakomeje gukina imikino itandukanye. Ngira ngo Arsenal yaraye ikinye nimugoroba, aho yatsindaga ikipe ya Manchester United igitego 1-0, ariko bigoranye. Igitego yagitsinze kare hanyuma iryama mu izamu. Umutoza Ruben Amorim yagerageje kuba rwose yakina neza, ariko gukina neza bitarimo igitego ntacyo biba bimariye umupira, nta na gito biba bimariye umupira, kubera ko ikibara nuko inshundura zanyeganyeze. Ruben Amorim yakinye neza bishoboka, ariko Mikel Arteta yagerageje kuba yadefanda neza. Igitego cye cyari cyabonetse ku munota hakiri kare cyane, ku munota hafi mu minota ya mbere. So rero ntabwo ari iyo mikino yari yabaye gusa, hari habaye nanone Arsenal ni Chelsea yari yanganyije na Crystal Palace igitego 1-0. Ibintu navuga ko bitari sawa. Ndibaza niba ikipe ya Chelsea inganya na Crystal Palace ku mukino wa mbere kandi ari Stamford Bridge, birasa naho ari ibintu bisa n'ibiri gutera urujijo, bidasa neza. Naho ikipe ya Nottingham Forest yari yamaze guterekamo ibitego 3 kuri Brentford ku gitego 1. Ngira ngo niyo mikino yabaye ejo. Habaye imikino ibiri Chelsea ni 3: Chelsea na Crystal Palace, Nottingham Forest na Brentford, Manchester United na Arsenal. So igitego cya Arsenal rero cyatsinzwe na Calafiori ku munota wa 13. Igitego cyabonetse mu hakiri kare pe, ariko Mikel Arteta yagowe no gutsinda iyi match, niyo mpamvu yagiye kuba yadefanda iki gitego yari yabonye. So amakuru rero match zisigaye reka barizo mbabwira, hanyuma twikomereze twumve ibyo abakinnyi baraye batangaje
ku muhuro wunani mu nkera y'abahizi APR FC ubundi dusoza. Hanyuma uyu munsi mbere y'uko mva muri Premier League, uyu munsi hari ikipe ya Everton iraba yagiye gusura ikipe ya Leeds United ku isaha y'i saa tatu. Ku munsi wa kabiri rero azaba ari ku itariki 22 ikipe ya Chelsea izaba yagiye gusura ikipe ya West Ham. Hanyuma West Ham iherutse gutsirwa na Sunderland ibitego 3-0. Hanyuma Man City izaba iri kumwe na Tottenham, Bournemouth izaba iri kumwe na Wolves, Burnley izaba iri kumwe na Sunderland iheruka gutsinda Fulham ibitego 3-0, Brentford izaba iri kumwe na Aston Villa, Arsenal izaba iri kumwe na Leeds United, Crystal Palace yanganyije na Chelsea iwayo izaba iri kumwe na Nottingham Forest. Nottingham Forest yatsinze Brentford ibitego 3-1. Hanyuma Arsenal izaba iri kumwe na Leeds, nari maze kubivuga, Crystal Palace na Nottingham Forest yego. Hanyuma Everton izaba iri kumwe na Brighton, Fulham izaba iri kumwe na Manchester United, Newcastle izaba iri kumwe na Liverpool. Niyo mikino izaba ari umukino wa kabiri muri Premier League. Hanyuma rero tukomeze turebere hamwe bimwe mu by'abakunzi cyangwa se abakinnyi ba APR FC batangaje mu mukino. Bitari byinshi, ntabwo turi bwumve byinshi, ariko ndagira ngo byibuze twumve bimwe mu byo batangaje. Rama ijambo rimwe. Gutangira ino turimo tumeze neza, tubasha gutsinda kandi tukumvikana. Hanyuma Ramazan, mutangiye turunwa ya APR Preseason Tournament, ukurikije equipe mufite muri rusange urabona muzagera he? Navuga ko dufite groupe nziza, kigeze intego yacu ni ukwitwara neza muri iyi turunwa. Nibaza ko mu marushanwa ari imbere, gahunda ihari nini ni gukomeza mu cyiciro gikurikiyeho mu mikino ya Champions League. Hajyana muzo ibonye gute? Hajyana muzo ni ikipe nziza, ariko yawe n'indi kipe nziza kandi ikomeye. Urakoze cyane. Muri match z'inkera y'abahizi Prodena mu zifashe. Uko bivuze turangije match, Imana yadufashe kubona ikarita. Ino kipe ni ikipe nziza, ni ikipe ifite abakinnyi beza, ni ikipe ifite abatoza beza, rero habaho gutsinda no kunganya, ariko turashimira Imana ko iduhaye intsinzi. Match itaha ni AS Kigali ndakeka mufitemo kuzakina RS Kigali, Polisi ndetse na Azam zasoje ku cyumweru. Game iri rushanwa muri rusange ryo rimeze rikiraza kubafasha. Irushanwa nk'uko bivuze dufite match ku wa kabiri na AS Kigali. Ni match tugiye kwitegura neza, izo match zose njye na bagenzi banjye na staff muri rusange tugiye kuzitegura neza kugira ngo zidufashe haba muri shampiyona haba no mu yindi mikino ya Champions League tuzerekezamo. Urebye ku mbuga nkoranyambaga abenshi bati abafana ngo bari bakiri. Wowe ubwandu usohoka bimeze bite nuko muke bari yabigenje kuwa gatanu, byo ni ikintu wavuga iki? Abafana ba APR ni benshi, turanabashimira baje kudusapotinga, turabashimira uko banganaga bose, ariko nzi ko n'abandi bazaza aho wagenda wasanga batabonye umwanya wo kuza umunsi, ariko anytime bazaza. Bakirya ko babaye bake beza. Bake beza sibatangike. Murakoze cyane. Message pour les supporters de l'équipe de APR. Message pour les supporters ils savent que je les aime beaucoup parce que à chaque match, même si ça ne va pas trop, ils sortent quand même nous soutenir. Donc je les remercie beaucoup et je leur demande encore de... On va tout donner, Inch'Allah, cette année. On y croit. Est-ce que c'est possible de terminer Rocami? Oui, c'est possible. C'est pour ça que je te dis. Ça fait un mois qu'on travaille. Un travail qui est en train de se mettre en place. Et Inch'Allah, si on réussit ce travail à 100%, ça va bien se passer, Inch'Allah. Merci. I see your names. Yes, ngibyo rero ngaho reka nsoreza aha ngaha. Mwakoze mwese abakunzi b'ikipe ya APR FC, mwakomeje kumba hafi ndetse no gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo abafana kuko ni Mugabo Claude abivuze bari bakeya beza batahanye intsinzi, kuko intsinzi niyo ibigambiriwe, ariko umukunzi wa APR FC wese utageze kuri uyu mukino
atabashije kuza kuba yawureba agirira ishyari ryo kuba atabonye ikipe y'itsinda Dynamos, agira ishyari next azaba ahari kuri AS Kigali ndetse no kuri Azam. Nizere ko muzaba muhari mwese. Murakoze, ciao ciao, subscribe please, thank you my people.